Gûcûa Spika bambunge tia county rugita na mbere kugwata mwanki county-ini Meru antu mwanya mwanya bari mawakiri na bangi barabara achindira kithurano na kithiru ni bachumirite kuromba giti kiu kuringana na wakiri umwe nteretie maua amwe na bwithiro bwagirite muno gukeja kuoneka spika uri na umenyo bwa kiwatho. Wakiri uju haruga gukeja kuthuro wakiri ta spika akombithia bwega witi ngugi bwa mbunge na kinya kweja na mataro ja kumbithia uruti ngugi bwa county. Dennis Mugendi na ripoti ija. Bunge ni akaunti ya Meru gitigia spika kiria mwanka nandi kigwatiritwe ni spika Joseph Kaberia Arimba ni giti kionanitie gukusiria ashindaniri baba ingi giti tutaruraniritwe ciegi kio ni wakiri Lucas Kobia uria gutwathira ati ni giti gigwitia uria agakiyukia ethirwe ari muthomi wa mawatho. Baba ingi muno bateko menya role ya giti kia spika na kinya oria ma MCA baba ingi bariwa bakwenda spika ora akaolelia maslahi yo na bonioma spika na bati kumenyera maslahi ya ma MCA lakini kuina ngui ingi saiti ya eu na ngui saiti ya kuolelia maslahi ya MCA no yo yedro iri toi saiti no nto kidra anto baba ingi mbwa bate kumenya imbieto mi county cia ire kana devolution na tware ako idra tu ina local government ya tene kaitakara kware na local government kwa idara kuina sheria ira sieta bylaws lakini sheria ira itakuluka sio na njira imbea na njira ikuthiatira sheria na njira yomba kutethia mwananchi ya kuluka sio tu wao nonto riu ni rira kwaria na municipal councils city council kanjo nande sheria cia tumika otheri cia kuluka wa otheri nande rira wanasheria na wadadisi bakolomere kuolelia thina cia Kenya na muno donors na baolelia baona thina ya Kenya ki national isasawa na kinya thungu ba ya Kenya isasawa lakini wokumande ne ground ine rungu uhona mantu ya kuonekana ki national na ndene ya city tu for example Nairobi wakuma rungu nande town inge uhona maendeleo yara kana development ira sikuonekana Nairobi itikuonekana na ki interior na basiuria thine imbi na riu nande irio anto banjiri mathwani ya kureta devolution kenda kwithiro kwina thirikari ya inara yoro yithiro ina ground in within regions kana within counties so thirikari ya county yitherwa ina inya ya kureta maendeleo ndene ya county eu ya ura thirikari ya national government ya reta maendeleo within the entire country so na ngweye kenda yombekana numwanka kwithiro kwina anasheria bara bakuhakikisha sheria ira yukulukwa na county assembly ni sheria cia tethia county government kutethia mwananchi na kumukinyithiria maendeleo nande na ngui ya county government ni kureta maendeleo ke mwananchi lakini maendeleo ya ukenda ya kinyila mwananchi buwaya ni mwanka kwithire kwina sheria na mikakati ira ibwithitwe ne county assembly kenda county government yithirwe ina inya na yithirwe ina power na through sheria kukinyithiria mwananchi maendeleo yara so thirikari yoyote ya county government kidra itena ana sheria ki MCAs ni yithirwe boya muno baithiro baina mwana sheria a speaker nonto speaker ai mwana sheria akaelewa njira ya kutetheria kuandika sheria irasi kaomba utethia county government
na matakwa ya county government yamenye utimizwa ki mwananchi. Kwina kintu kingi antu bati kumenya sheria ira sikuluka swani national assemblies na kinya senate ira siku affect county government. Sheria ira sibati koretwa ringi ndene ya county assemblies siakulukwa ringi ni county assemblies kenda simenya kwa implemented na county assemblies. Kwina for example agriculture ni devolved. Kwina sheria imbingesi agriculture si national government sita replicated ki the county government, lakini kenda nteto imu imenya kukarika no mwanka sheria ira ikulukitwe na ara yoro no mwanka sikulukwe kinyana ndi kenda ngwe ya national government na ara na county government na ground ine simenya witaniria, lakini kwa tuika na ara ibonka ke bakulukitie sheria na ndi kutina sheria yu no kuona kuketha kwina thina. Dennis Mugendi, Weru Njuma, muciini o Maua, kaunti ya Meru.